Enjoy kayo tayo mapabin guys. Balik ko bro. Si hi. Hi. Hi, alay. Hello. Hello. Hi, hello. Hi vlog, welcome to my guys. Let's subscribe sa YouTube channel. Guys, sino? Pahinga namin ito floating guys. Ato pa naman mga ahon dito, pero mabasol sa amin. Okay. Ada lagi ko pakita na ko ikay. Traveling. Yeah. Hello, sir. No, Good. I'm one of the awi mariner ko yo guys. Nag-interest day mo pa din. Mariner. Ya, ato ya okay din mo Bisaya. Okay. Saya na Bisaya. Welcome to my vlog! Wala gisakay ra mi kapog. Hello guys. Hello. Okay. Thank you. Hello guys. Ay, salamat. Kaabot na kita ang Asyik dulu, bro Ben. Mana siya? Ikaw si Risa. Lingkod kayo yung lugar, ma'am. Grabe, lingkod Yes, kayo. it's very nice and relaxing place. And then fresh seafoods, of course. And also sa mga beautiful stuff. May staff, ma'am, taghan kayo kita na ito, ma'am. Kung siya may Hi, good afternoon everyone. Akong invited ang people in Badlang people. Come and Ilabi na visit sa here. ating channel, Upaw Vin. Yeah, wow, Upaw Vin. we're Upaw Vin. Sige Sila diri karon sa Arnold and Candy Floating Restaurant. Nagkuha sila gamay picture kay murag nagkuha sad sila dito nag shooting Aha. dito Okay. sa land and then yari sila diri kay ang Arnold and Candy nag-sponsor nila og paniod to Yay! shooting dito. So- And hopefully ang all mga staff sa Sa Upaw Vin. sa Upaw Bin, makauyon sa mga pagkaon diri and then next time mubalik sila puhon, magdala na po ng mga guests. Yay! Thank you guys sir ha. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Sige sa kanang. Hi! Welcome to Arnold and Candy Floating Restaurant. Sa lamig na pagkaon diri lang mutanan. Yes, hello. Good afternoon. We are here at Arnold and Candy Floating Restaurant here in Olango Island, in Kauoy, Olango Island. You have to try sa ilang mga pagkaon. Very, very delicious. Lamig yun kaayo. Balik-balikan yun nato. So, sa patong waton. Ari na mo, mga unata, diri sa Arnold and Candy Floating Restaurant in Kauoy, Olango Island. Pili na! Bless us, O Lord, and bless thy gift. For the sake of the bounty provide our Lord. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Kain na guys. Amen.
Seafood at Candy Floating Restaurant! Yeah! Ay, tinidor na bro. Bro, ring. May tinidor na tapat. Kana usaw, magpakantin na. Uy! Kakawa sa yung nagsikwinta niya,